Mesamu akwa babiem Badwam so ne braso se yetena se na yedi nkomo ahodo bi na onim se metena se ya na ya pomde ho nkomo Dr. Chairmanti atena se bansa na mami ni bronya ho nkomo we emra mami nkai wo se Santa's Wonderland 2023 no afi nso de ebeba so abusuan opese bronya ne die no ye dema wo amesrewa na odi wani achre honomo na mami nkai won se we no eye Fitzgerald cantonment and on the 4th edition. Next, the also 9 cry Santa's Wonderland. We no say Winter Wonderland. As I know what to do no the Ebre afi awie na Santa's Parade ne Festival of Light ebekoso. Afi kra no the Enchanted Christmas ebekoso. Na ma mensa nkai wo say dwumadie bi e mabro nya die ye de no ni nyina bi ebekoso e wo ho sanso na wode aduane no ani cake to soronko kra na ise cooking and baking at Mrs. Claus Kitchen. And also because costume party ebekoso and Africa ice rings and arcade games ni nyina no ebekoso na ticket no opeso oba nyankopon ya Adom a December 25th bronya da no and December 26th na chese enkwada no ticket ni 295 Ghana cedis and ampanimfo ya 175 Ghana cedis afi gold ticket no ekọ December 22nd 23rd 24th and 27th and no 325 and afi kora no enkwada no 325 and ampanimfo ya 375 Ghana cedis ope ticket and reservation I'll be free 0557 067173 and 0597 390727 no momo Mr. dial star 713 star 33 star 335 hash na feto o ticket and as obeko Fitzgerald East Cantonment Naija wakwaje o tickets na braso mami ni nkomo mami nko Dr. Michael Chairman ho C4C Homeopathic Hospital honom no panyin free buy ye ba bedi enkomo menim say what ahwe no wa follow no wadi nachi wadi ne nchechrechi ono ko ka ono nkumpo no na nka wonyare mpo entina brebia no ya no oba no abekyerekere ya na montuo bronya ne yese ebedi dia broso awensan no wani si no nyina ebewi ase ne de yare da manu nti ne Dr. Michael Chairman tina bebe church kwa befa so atu na mon bronya yi na bronya no wachi no yankofo yade bia Dr. Chairman ten mache amedase na mpombo ko ni nyame adaroma ye de yankofo ase ye bedi bronya o ye bedi dia bekeka ne ma aboso bewi ase ne se ya ye cheko ne ye homete ye nhwe minim se bre bia wo ba ya na yakache no woje bre na oni ye di nkomo ne afutu ahodo bi ya obenya amaye nti ye nhwe de ne nso so ye ba bedi eho enkomo etiawa ye nhwe bronya abase no ye si bibi we fra ne se associated diseases na se era no ana se bre na ye wo mu ye wo ho yade a ene ne ko ebi ne de he yo me da se ma me fa nchia ema medwumayefo a omo C4C Ayarsabia branches e wo Ghana ene omo so omo Europe Amsterdam saa so na adehye wo esikuma do bembra kwaso me fa nchia ema omo ye ka se associated disease with the festive season ya se season bia no ewo yare ahodo a edeba na ohwe cases ewo Ayarsabia bebre eta eba no a more of ni ebeka se abrabomu yare and say lifestyle diseases na ye hwe yen season ya ye komu ya nkasa eye bronya mbre ya eno na one of the occasion obi wa onno mensa da crampo a there is a period that obe try send ye no mensa obi ninia as a result of energy afie ababeto no obi so ho a ebia eduane bia ondi da no there is a season a obedi eduane no na eduane no abroso na over the decades you know every around 29-31st report ya eta eba eno no ye akwambo no anas afashe no anas season no yare a edeba bebre no one yebeka say hypertensive cases enkrofo eta enya mojambro so bebre sa so enaba issues of esitre yare diabetes cases so ya there no so ekosru bebre afi so eta the infections ahodo and then so ebre enkrofo bebre in this particular season it will be across 29 30th 31st no
bona infection rate echo high, hypertensive case na echo high, diabetes na echo high. Into obi wo ho one managing a condition for so many years. What discipline ho train the body to act in a certain way. But in that particular season, because of an ejembro so ni die party here and there be me kwa me koyese enti afi no be ko na wie no be regenerate mo kra no na honam no ayemre na afi de ode yare ahodo na eba be start enti se ye ka se season no ene yare ahodo a edeba. These are the three major way yeta experience in most cases. Yes, bronya no aye kono uye ni je no to nchen a bronya na so yade ewom. That's right. Said e be fa so adi no. That's right. Na pressure no aye beto nkrofo so mi koto bronya atare na wa hwe yi to bronya yi December ya ewom kofo bu acha 20th no mbo so mi akatua aba. January so na be ba na ese uye twa ba busu mi na January ya ba. Enu kromo an ye to bronya atare ye de nkore kombo ye be bie school January so by 7th ni ye bie ye kotua fees. Ene se no mu nyina so de yare be ni pa bra boso. On say one of the research says ojemboro so krampo a obetumi anya hypertensive. Hypertensive enye eduane nko a but especially we obi a odwen na etra eye wo cerebral wo cerebrum no so a unya ni ebeka say hypertension kura be bi adwene duru ye nwene ma ne ntra be ye ndwen ma ne ntra ene overthinkers no de omo so mo wase obi o krampa me no ka say first season in krampo ndu ye but already na the budget abro so the koko bi anso ntije say o train loan bi krampo no de aso ne budget so na o de akwakoye ne a o de beye but nini ano ese yetuminya ahweye na ye relax na rather no ye da nyame ase se afi no akọ na asan aba beto yen ebi ba fine ebi so amba fine da nyame ase se woti nkwemu especially wa ofa phone so na wo share contact wo phone so omo a woni omo start January na wa scan through you see say there are 1 or 2 3 people omo enka atiasefo ho enti afi esan beto sa na wada nyame ase na say udidi so a say ye very moderate because udidi na say wo load the system no too much wo de yare ahodo na bra unipedo especially sa huna makwa wa ye beka say pancreas whether say wo benumo whether say wo be didio regardless ni wo be dibia no pancreas in there say e process na say wo overload wo huna makwa won say uko yen communities ahodo na say uko akonyam ana akwa fitil ebra ye de gu machine bi na odi nikanika na odi nsuo afra saso na pancreas no dwuma edi woni pedua nim se wunya ade aduane a eno no release bibia ye fe no insulin eno na it say nsuo eboa na etwe ahode free adwuma nim enti se wo overload na wo ma na ahode na edeben aba from eba saso na che say oh yeah enya diabetes as a result of overeating and also overloading the pancreas. Okay, yanko C4C Homeopathic Hospital. Bronya minim say yade amosade do so pa babo bi so tawtaw ne enhwe ade ye obi obetumi de aba wakate ne hwe promos ahodo bi a ewo ho amoya ama yo me da C4C ayarsabia no specialized ayarsabia yare a ye friend no chronic cases and ye share ewo ye center ho ye de dwumadie bebre ahodo ene ye de ye de ahyehye so ewo ye branches ahodo o hwen ewo western region any part of western region ye branch kese ba ko a ewo Takoradi Fejai May Sport saso ena central region ye kese ba ko ewo Green Hill Cape Coast Green Hill saso na oba Aguna Suedru so on the Swesbu Road kese ba ko so ewo ho Ube skuma Odobin Brakwa district in so yewo baako ewo Aguna Odobin saso na woko Ashanti region so yewo Ejusu Kwamu Fitemu Junction Ashanti region ewo Kumase saso na uba Enkran Greater Accra region so yewo Adenta SDA Junction ubese humi yankasa by 9930 uba betumi yankasa so ewo Adenta ye branch kesia ewo ho moso amoshe ana mabusuafo so Europe oba yewo kese so ewo Amsterdam
Amsterdam saa so ɛna woba Germany so a yɛwɔ Oberhausen nti yɛ European branches no so ɛwɔ hɔ ya formulate liver tonic ɛyɛ C4C liver tonic ɛwɔ ɔman India mo sambre ɛyɛ mmerɛ whether sɛ wo yare o wo nyare o wo didi no wo nom no ne ɛbɛkɔ wo nipadua no mu biara no saa na brɛbo no ɛfa so process na liver tonic no ɛboa detoxify brɛbo no ɛma ɛhyɛ brɛbo no ahɔnde mu kena sɛnea honam akwawa no ebetumi atɔ yie nti ɛno ɛna season yɛ recommend ama obia wo so a wo yare a yare adoko ne yɛbɛka sɛ bɔmɔden na any of our branches both in Ghana and Europe no bɔmɔden na bra yɛn Christmas promo no yɛ start first 200 callers from now ekosi 31st of December no yɛwɔ 50% discount at the man wɔ yɛ consultation fee mo yɛn hospital card yɛn scan nnura hodo so yɛn nduro no so one ɛnyɛ herbal ɛna ɛnyɛ Ghana homeo Indian and European based homeopathic drugs ɛnkoa ɛna yɛde yɛ adwuma ɛwɔ hɔ yɛn number no 050 0040331 050 ɛwɔ screen no so as wobɛtumi atwerɛ 05000 40331 Europline so ɛwɔ hɔ +31 687 487 122 sɛ wofra yɛbɛgye wo so na yɛtumi aboa nti yɛdrode ne liver that's liver tonic okay liver tonic yeah nti odidi no na ɛno so ɛboa brɛbɔ no unse answer na obenya any form of infection na just obrebo na makwan into wa we obi a utanya any form of infection na just say o weak liver and na also a wono mensa bebre na just say obre liver no so ahonden also a wo ye can say tobacco cigarette also a o she bebre no so o ma eye obrebo na ahonden so abafo unso bi was say the cholesterol cholesterol no has to do with a bad liver. Into liver tonic in the liver no kwa over more than 500 functions. It's a very important say and no ebeka like u daily way home. And no men train yare answer. And this is what men no brano. And this is what train class say. As I say, we are answer now. When for liver support, liver no ye organ be a year. A dijuma be brave or would nip a duty. Danny day na a won't chain and say. Buana wa pomudin so akoye. Medasipa. Ebusiane say no Dr. Michael Chairman saying C4C Homeopathic Hospital and we free our near etchim komo me sure liver tonic shonko ya wode aba ho komo ene ye die no hia bi. Pebisi wum peti na enonom. Na enche na meko nansa meko ma menkai wo say Franco Trading Enterprise say phones, laptops, printers, accessories, Franco TV wode bi aba Franco air conditioners nyina no wodi bia be na CCTV camera ne installation ne nyina no onu omudi nkita ho a obema obi me sure wada omo numbers ni 0246422338 and 0555939311 na Franco Bejo so ko Google Play Store